Sad ćemo vidjeti na koji način da sami promijenite korisničko ime i lozinku za pristup Z-disku. Prvo što trebate je vidjeti gdje vam se nalazi ti podaci. Oni vam se nalaze na Z-disku. Z-disk pod mreža. Ne pod mreža, ali mreža u arhivi. Ne? Arhiva i sad odete do mreže. Evo to. U ovom Excelu vam se nalaze vaše lozinke i korisnička imena. Zašto tebi toliko dugo treba, majster? Ne znam zašto, i njemu je rano ujutro. Evo ga. Dakle, korisničko ime vam je ovo, sa dijakritikom. Neko se to ne buni. I onda si pogledate lijepo. Znači, korisničko ime i ovo vam je lozinka. Ne? Sve s ovim znakovima, isto specijalnim upitnicima, uskličnicima i tako dalje. Ok. Ajmo to sastaviti sa strane. Sljedeći korak je da tu ovu tražilicu upišete i tražite Credential Manager. A ako upišete Credential, opet će vam doći ovaj tu Credential Manager. Kliknite na njega. Vama trebaju ovi Windows Credential, znači vjerodajnice, Windowsove. I što tražite? Tražite ovaj tu, vidite. 192, 168, 88, 250. Ovo nam je stari, njega ćemo pobrisati, to nam više ne treba. Ovog tražite, tog ili ovaj NAS. Ovaj NAS mi je kada ovo svoje računalo donesem u savez pa ga spojim na saveznu mrežu, onda se koristim ovim. A kad se spajamo doma, onda se koristim s ovim tu. 192, 168, 88, 250. Kliknite na njega. I sad vidite da imam tu. To se ja već namjesti ove nove sve vjerodajnice. Ne vidite to? Ove. Ne. Kao korisnik. Ovo sam ja kao administrator, ovo sam kao korisnik. Kužite? Edit. Vama će tu pisati stare. Pisat će vam Tanja ili će Soldo pisati ili ne znam šta. Kliknite na edit. Tu upišete sve što treba. I tu dole isto tako, u ovaj password, odete tu. Tu odete, označite ga. I odete tu, gdje je sad ovaj vrak tu? Evo, i tu samo maknete čaj, Ctrl V, save i to je to. I onda vi kad idete na tražite da se logirate, gdje je ovaj vrak sad? Imate tu ovaj hop i spojite se. Eto, to vam je to. Samo da se vratim na ovaj tu. Kad to riješite, vidite ako imate ovaj neki 252, ovaj stari, njega ćemo pobrisati. Kliknite na njega i kažete remove, on nam više ne treba. Da. Jer to više ne koristimo. Samo koristimo ovaj tu. I evo, to vam je to, ljudi. Goodbye.